جه هجا فیصل یوسف پیودار انجمن اجتماعی کردی لسوریا جه قامشویه دپرسم هجا فیصل تو بخیراتی کردستان 24 بو چه ریو بریا خو سرد بجی تا حکومت آلمانیا آمادنه پیشوازی الپنابرام بکن دمکی دا خلکی روجاوای کردستان امزانین گلک به حاله به روشن نخارن خارنه نه وخارن نه جهمانه برچه يعني چل پجده پیامه سپاس اشترا و سلاوی مجيش طماشقانا وبهدارات مانا يعني كما الهام فيفا خوستنيت كي او شخوجيجي تي برسين لد وقت كده ام خوستني ما وكن جمانان اجتماعي كردي ام وكسن قدبين بر برست بر ملتي كردل دبراقا زیده جاره که مش آلمانیا خوستیا چاوا کاربن آریکاری بخلکی مرا بکند مسئله آبوری راد مسئله تندرستی و مسئله زراعتی و هر آوای وضع کی گلک خراب ابیک هم شو فازن يعني گلک جاره چاوا کاربن وجبري ما الويدري كانك به قلك هنا جوانا هي حتى هاي قافنستان قلك شواهنا هي بكارن امد بينين فيك وثاني بدولتك وك المانيا يرو دولتا خرترين دناف دولتي اوروبا دا يكيتيا اوروبا دا جهداني بكي باكوش برا وجوانا اگر افكوش بر بشرنجي بن كارن وانا جهدانك وضعي اخوش بكن جمل يعني امد بينين سرانسري سوريا امد بينين وضعك يقلك خرابه ام الجهه خلت برا خساره كوشبري ما يسري يعني خلكي تلتمر خلكي عبريني حتى يجي خلكي الشامي خلكي حلبي يقلك جواتنا بيدي يقلك خرابه دراستي ايرو جانا رجوع فيصل جانا دنگي تا قطبه هناك اگداري مايكا خوبه جانا دنگي تا قطبه كلام اخو لهجای فیصل مجاره کدن و وارد چه بوده دخوازم تکلی و مجاره جی بکم مثلا هوادیت دهی دولت بحثلی بحثا عبدالله او جلان کرد گفت بلا بهتا پارلمان ترکیه و چک دانینا پککی راب گهینی تنو ایدی پیواجویک دست بید کد بناو پیواجوی هاشتیه یعنی اگر جانا به هوا بجی چه گریدان ممکنه به کردن من رجاوای کردستان به طیبتی قصده هبیتن حتی ترکیه اطراف دام پیدانه پیبکت و اف هیرشن اسمانیین کو بجین پاشی سال 2019 ترکیه دست بکری لسر روجاوای کردستان را بگیرید. ما وقت انجمنان اجتماعی کردی هر وقتی خواستنا ما اوا جار سریع اوایک اشتیانا دموکراتی ایش مسئله کردی را لکردستان باکر بیدیتن بدن استاندن به پارتین کردی را به هیزن دموکراتی را بجواکا سفیر را به ای برلمان و در وی برلمان گوشار سریع کفی مسئله ربی دانی ام وقت چاوا پیشگرتنا ملت اخوال هيدي تري تمام تكن تفريدي بقاسي ويجي ام تبينن اف مسألة فكرنا ويتشتكي باشا وهزن كردي دفي كاربن راقرن شاوا دفي قونا غيدا تشنا بدستخن امولو دبينن لويل فيدري شاوا فكري حتى انا تبلي امجي فاتشتا ام دراقرانتني دبيسن مسألة قصدي يعني غيري والفيدي تاقا هي فرميد تسليم مدنين حتى انا قوي شوا المفكري لأن فيرنا بأيك أشياني قضية كردي دندري تركيا تشار السربي ليتكزيت كم سر مسألة إما هربي أم الفيدي أمو كردي سورينا أمو كردي سوري فيش قرتنا فيتكن لمسألة كردي وقت الفيدي تشار السربي بيقول من عميك يبوشت لأمولو هيفينا وتجاري مسألة ما كردي سوري أم قرينا تدي تريفا وام تخوازت چار سری که مثلا ملت کرد دندروی سوریا حقوقی و شرکت دندروی سوریا دموکراتی فدرالی باشا دوی سرو بنده ده هجای فیصل یوسف یعنی مثلا ویا ترکیه پینگاوان بر با آرامیا ولات خوش بو باش بونا آبوریا خو هر تشتی ممکنه بکه مثلا پیواجو آشتی و چار سری پیشتر دگو دبوز دولا بیدایا نها دبیجن ام دی چاره سر بکن یا جی دی ریا و پیواجوی وکن ممکنه آماجه که باش بیتن جبو امن و اولهیه کردن من رجاوای کردستان جی بسری خو هلبت لهین بخو هجی دناف خدا نیکن هین بخو آمازنین لسر یک ما سیرونن و کشین خو چاره سر بکن آلیک اطراف با آلیه دی ناکت
حتى كنج ولا خانم قال جارك دي جاز بيجم بروجرام كده از هوليري حاضر بهم برستكرس فاشترا يعني از نشبر مسرك بروباغندا بيجم انجمنان اجتماعي كردي وقتي جنابي سرك مسعود لخستندا دازار ودوزدا وحتى سيزدا وشاردا وبازدا وحتى وقتي امريكانا دازار وبيست انجمنان اجتماعي كردي دائما خوستيا يكلوستا كرديش بر بروجرامي بيوستيا ملتي ما بيهنا وتفلي تشتيبوي وهولداني جو السر انجمني تنكرنا وريغرتن البيشا كارو باري وشاركيه هنا انجمن دبينه يكلوستا كردي ايرو يكلوستا ملتي مدفينا دا وامكار بابن الشريك دندري سوريا دا جيم خابنيه حتى انا اجي تريد او تزدريش كرن هي حتى انا منديتيا نزوده معلوماتي امريكانا كريا معلوماتي اوروبيا كريا امادنا قرتي ما افيكو ايرو هاتنا قرتن وك قهرمان ملتي ما وك كارك يجبو قضيه كرديت كن بين بردان يعني هجا فيصل مثلا هكرتي وكرمان جياز في بجم هين وكا انجمنا اجتماعية كردي لسوريا هين امادنا دقل آلية دي بيادرونن ولسر يك ما سي شرط مرجع روب بيجن هون امادنا هر وقتی ما گوتیم آمادنا مج عالیه گوچ عبدیریت کر امریکانا را ما گوتیا پیش گرتنا وید کنش دوستارا جولات پاریس ملتی مرا ما گوتیم آمادنا تشرط مرجانا دین شرط مرجع ما کاربن رودن بوبرا تمام بهفدوره یک دنگی لیفگر کردی بلند اور لیفگر دنگی ملتی ما به تشرط مرجع منين غيري خوش كرنا اواقو كاربن تدان وصلنا هناك باوري تشيبن امنابي باوري تمام جي ابدا ما نقول يا شرط ومرج غيري جو ام ديفيجن دفي او تشتي جو بري ملف كري ام جارك دي لي نفقرن ام تمام كش بوغو ام كن بكن ابن بيكرن بين سكناندن او دا يعني جو ادر خستي دازار ونوزدا جو انجومن وكيزك سياسي سربست كاري خبكي بدما كند ام كايبن بخلاص ممكن ام نا تشرط مرجي منين ام تبين في استيام لتي ما بيكروستك ام جيرت خبتن وام دنجي خبلد ام جملتي خرت بيجم خلكيرت بيجن وج بلغوري بيهجا فيصل يوسف وجك جروجان ام يك هلوستيا هوا جبو ملتي ما رجاوي كردستان كو چندين سال مقدورن جاويوان لي يك هلوستي يك گرتنو پیامك خوش جويا راب جهينين هجا فيصل يوسف بيفداري انجمن اجتماعية كردي لسوريا جقام شلوته هر هبي ريز وحرمت